batch ne ko US you are trained for the second batch you resen ne copy me that na ne Friday so second batch be there be ko one my dia tumu a you resen be ba na ko matimi akọ but ena no pay omo manya visa ni nyina akọ training o wada ko jache omo wura ho ba nyimire do ma nko ti nyimire nkwada ne kofe fa ho ye training kakra so Asante Kotoko first batch ne ko Kamara Sambo Rune Mavis Shiba for Jimanwenchi Abdul Karim Jacob Justice Blin Kunku and Smart Coach Mokum Prosper Neti Only Nya David Okuni Baba Najao Ominyako Ti wahene so team manager na team manager na yi chef na boys ni hwem no samba ni antwi hwem no sa no triple dey cancel na ke be have you unye so sanke be cancel trip by cancel sa triple ya ke be have you now see one American trip Ghana ni cancel da go cancel sa triple ya o next one me be cancel dey o cancel trip bi say ya the trip na kwana na obetna mo bi dey na ni bra kwosho ma no papa so na me kan because like kanipa 4 kranka eti ya hwese e kina bibia go by planner other batch no betimi akọ we are hoping say na match here say there are some other guys be who say sakada no mo Peter Midu no match say team man so de no team dia utimi ko bi be boa coach pa but tactically team dia ba coach ko konya happy team man we jan ha no e ma coach tactics kwa to sini sure go the down boy wa ko team there say team go play 50 wodi na we ja coach proper network mo bet ma substitute boys we mba kwa ma team akọ oh na so say be yes tactically team man wan ko no but em de ko fo nsemi mo de ba na o statement na say mu nsami me de de statement no o statement de ya bia I saw be su obesu no aka chense yeko meto kalipama no wajai esa message ni bi na aba what I say you hear that I'm that committing down by you hope say uti other batches na beko some say chere nwumire we mo makodu on so other batches na antinya nkwa other batch na ntinya nkwa game still na beba so why samba kwa no koto dwe no enko yesa ana me samba ya fito because been take about a smart yare but a smart dingum so ko smart what you see mo kra smart to see mo be kana busu afo Sudan so wo family smart what you see mo no obe kana busu afo me ko America why when ya no ma de ne say kwa ko timanya nteza at smart e de ne aso de free hui mu tim say oba cheche pa ball no be ko ti won so ko US ti two jai where the human wentry na make on the human wentry is still playing mu no sure to we sure say ka game here ba say o bia man wentry te na de ye din ka mo me hwe na ja ke tana yi a officer ka say na be ko ka next game ko next game no ha empty pop no bia ma so to ba bi o because ka bufu no dum say na free wo enti wo mo ko to machi mo ko we Christian be take mo ma ye mo ko say eti omko we are hoping search na you bet me every nanka o maka so mo nya Friday no mo so ko initially nanka was media man Kotoko neko yes no come here join tell you okay ba hono mo kra no sa fo please na come de kan na nkasa no kra no menu ne a tore boy ha o mu wurim say wo mo okay metam na so wurim so mo ye say e wo say wo mo ko no o de media mafo kan ho no wuti yeru akontompo ni afere hen ka ase da bi wonprema omonko wonprema we mo yes there wonprema sa sketem brass no yenkonko ye no America eni na me ne ya pipa yenkonko ye be no kra na aferi buso e no mo de features ba mo popone media made no ko foro kra nyantum o ma nyantum na eferi ne pe so obemo etimi no kas necessary am no kas so wo se na me ye ko no me ko be chem no mo se afei en me ye na afi no ama mo message e say wo mo di be chem game ne be ba so me de ma ne bechem game no eti uko bechem afu bechem fo mu so mo se postpone mo nim se afu mo anyimire ye mi transisi ye e de message ama mo se bo game ne ba so eh am prepare for some preparation na dey because we my team no na fe ene na be ene Wednesday bechem fo no matumada
Tom so many game. Tiene se see na message na kodru be change United say. Game no. Money mediama game be baso on Sunday. And so equito mo. So omo nyina nso no do omo som ti omo ntimi challenge decision no. Ti so ombo abom no mokobo. Oh, ya basa anya fair. When I'm tea and September meeting it from you ran kontompo ni afa ni ka se de one prema mediama fo no nko. Omo kobo sa sketem browse no ewo America. It ka ora yale asi. Ba aferi say to aso ede communicate ba say mediama ni be chem game ya postpone. Ade be pim ntie ne ye ene ya send message ni say give ni e be nya ba so. Ebe ha bitim for no I think say be ha omo. Enti two eno ana no me sorry. Be ha. Memra source. Na wo ye press conference in the Sudan. Ignatius assistant coach. Dr. James Kwesiapia. Makacho say Kima no bed in pa. You say Morocco for no your friend say Angola Omaje almost 6 points. Sudan a possible 6 points. Omaje 3. And Ghana a possible 6 points. Yaje 1. Na group biano country mienu ena ebeko Morocco group bia country mienu na eko first and second wamu mienu ena ebeko what you say nti ekoba ni say ya na kire se adaje eni posokura se ekoba ni say ya Sudan bochna wo Ghana owia wo kwakotra fie omobom games wo Libya woni Ghana ebo home and away Angola eni Niger ebo home and away Marem fi say Angola was 6 Sudan was 3 Ghana was 1 Niger was 1 etian wa hye nso dia mame etena coach Utd-Hot ene na mrantie no ebehia Dr. James Kwesiapia na hu say Ignatius Fusu say baby o mo ba ye no training pitch e de come anamu mutimi training pitch I say na mambi ma hu say de o makọ St Thomas Aquina baby an kan na house for training na o pitch ne de say ball kra to so a untimi control Ignatius obi am free krom ase so no munya pitch ni training nanka wo say and then abey Wednesday hey kelsa na omo timi ye training wa class poster by my won press conference I dey to just say omo timi training wo ho pitch nche yeah pitch nche why tiesere mo e say massage pitch no ye pese bi a pitch no be kwa call e say mo massage pitch why the Dr. James Kwesiapia won Ignatius Fusu bunya nto wase ye pitch no na nsenya na ye ti say ma ba na mo ntimi ye training wo so anya hwe mo nkama akoma ntom yem bibia be fine pa why monkafra pa enti sare hu nsem no etie ti o coach Otto ene Dr. James Kwesiapia o si leader nkasapi on tiatim o ti ase ti ene was a press conference wa anko Dr. James no one the book bi bae no leaders don't hear on the bae no ti leaders no tiatim pi ti we said what we are silence smelling what they basan ehu he mo hwe Dr. James Kwesiapia yi enti achina 4 p.m. and I gave it to the Accra Sports Stadium to bompa no abobi da masina soccer team Blasters of Ghana me we send invite nipa ba akwa pa all the social media platforms Ghana Football Association president Yera Ker Samuel Kreku na nsemo de kwotu dwaro ene krofo pi etro madwen fa ho krofo pi etro madwen fa ho vat okọ Twitter handle no so na okwada social media handles no so a vat commentaries awodo e ba o Ker Samuel Kreku san just na ye no ano hye yi pa ebigiri yi pa se enye the right time ebigiri yi se enye the right time ebigiri yi pa se the right time o se ye tinte sukoko no fast o se ente sukoko no yet fast this year FM 99.1 enti sana na ebi ede we papa say won so bi aso yim o say attract kokro
attract kokro e bia duru say enya kokro asem cause we say home na we ni betimi akwa yehu home na we ni be yehu ti so we nyina boys ne so na boys is akoma saje no men boys is akoma saje no men ma se be yehu e be yehu pa o ti ase e be yehu pa so eti sana ehonsem no etie sana ehonsem no etie ai so de nsem no etro me ya adom a Saturday anopa around 4:30 to 5 has be ba besia ko wanchi ma be folk ma say omduru kuma so be rest kakra ake command kakra na me test has be free akra ahomache okay to be free on ma besia twam na omo ko wanchi so how to full programs no and am the two anim phobia room I said there's no way this abonkele young apostles can beat us. Hey, it won't happen. Why? Again, Baseki, we record at 20 on Sunday in a phobia room. Diaba. We live to see on Sunday who is who.